دنگی گل دنگی آزادیه. جنابان دانوچه رادیو دنگی گل دم باشیر و 29 گلان 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 15 ل آمده 16 گدارن هجم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادیا ریبر اپویه. انجامنامه یا داوی یا 23 من جواتا گشتی یا کنه که هاته وشاندن. کنگره کنه لو هولاندا باجار فنلو دناور 24 و 25 نیسان 2025 آنده به بشتاریا سیسی دلیگهی هاته پیکانین. پشتی رزگرتنی هفسرو کنه که احمد خاراموس و زینب مراد خیرهاتنا بشتاران کرن. پشتره نکاشن لسر روشا داوی یا کردستان و جیانه به تایبتی پیوژویا به بانگا ریبرا پویا 21 سباته و روشا لترکیه هاته نرخاندن. د دکلراسیون ته گوتن کو د همون خواندن ده گرینگیا یکتیا نتوی یاد من سیوانا کنه که دبو او یک ریزی خورد به استراتژیک سیاسی تکوشینا دالی سیاسی دیپلماتیک ته لهندرو لقادا ناو نتوی و انجام دیروکی و سرکتی بخوره بینه. پشتی نرخاندنان راپورا کارو خباتان هاته خواندن و نرخاندن. پشره گوهرتنا در رزقنامه ده هاته و گوتن و به دنگ تواهی دلگیان هاته قبول کرن. لگوری گوهرتنا رزقنامه هفسرو کمبر احمد خاراموس و زینب مراد جاردن و که هفسرو کاتن هل بجارتن. لگوری گوهرتنا رزقنامه اندامین کنسیا ریوبر ج 21 کسان بو 23 کس. ده انجامنامه ده لیستای اندامین کنسیا ریوبر یا نوجی هاته و شاندن و گوت امه به یک ریزی همو ریخستنین کرد و گل کرد پیواجویا که به پیشنگیا برز عبدالله öcalan به ناو بانگا اشتی و جواکا دموکراتیک هاتیه دست بیکرین دستک دیکن. امی وکا کنه که دستیشان دکن که سرکتنا وی پیواجه و چارسریا کریزین لترکیه و هرمی به آزادی ریبراپو و گریداییه. لآمده ده 31 گلانه ده به پیشنگی تفگر آجین نازاد مشا آشتیا جواکی تیل دارخستن. مش به درشما جن جبو آشتیا جواکی و چارسریا دموکراتیک دمشن پیکته. جن ویج پارکا جیانه یا شمسه آلاک هتا خدا شیخ سعید بمشن. اکتیویستین تجایجی بشتاربونا مشه بینافبر دخبتن. لنافچه این آمد بلاوک بلاو دکن و گل داوتی مشه دکن. هفشاردار باجار مزن آمد سارا بوجاک بانگ لهمو جنین جالاکوان. روشنبیر هنرمند و جنین جنته و باورین جدا کرو گد جبو پاراستنا جیانک آزاد و وکف بشتاری مشه ببن. پارلمانتر بریتان گونش افشاردار نافچه یعنی شهر آمده صافی اکتاق جبو مشه اف بیامدان. جنین آشتخاص اف بانگا مش بوناویه 31 مهه لآمده ده جبونا آشتیه امه بمشن هون جوارن دنگ آزادیه و دنگ آشتیه بمره بلندتر و زیده تر بکن اول جن 31 گلانه ساعت چانا لبر شارداری باجاری مزن لپارکا شمسی جبو آزادی و آشتیه امه بمشن ام بنده همون جنانه ماموسته زانینگه سلیمانی دکتر بستون سابورا و ایدا زانین که گشدان لروجلاتا ناوین باندورا که راست لسر کردان و کردستان دیکه و گد دوی لسر بانگا برز عبدالله öcalan لبرانبری بریارا کنگره 12 پکه که دولتا ترک پینگا و امپراتیک باویشه و دستش گوتنین تروری برده. من پێم وابێ ئەم گۆڕانکاریانی کە ئێستا هەیە لە دنیا و بەتایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست زۆر بە تەرکیزەوە کورد ئەگرێتەوە هەموو ئەو وڵاتانەی کە کوردی تایە تۆ تەماشاکە مەسەن ئێستا گۆڕانکاریەکان لە سووریا کە دروست بووە یەکێک لە
لە جۆغزە گرنگەکان لە دایرە گرنگەکان لە سیاسەتی ئەمریکی و هەروها ئەگەر لە حاڵەتێکە ئێمە سیاسەتەکانی ئیسرائیلی شتێکە ڵاو بکەینەوە تەرکیز دەکەنەوە سەر کێشەی کورد لەو مەنتیقەیە و ئەمە تورکەکان بەتەواتی هەستیان پێکردووە بینیمان دوای راپۆرتەکە وایە دوای ڕێی و دەربڕینەکانی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان و پەیوەندیدار بەوەی کە باشتر وایە پەکەکە واز لە خەباتی چەکداری بێنێ یان چەکەکان بنوێنێ چەکەکان بخەوێنێ ئەمە من پێم وابێ دەرهاویشتێکی باشی دەبێت کاریگەری باشی دەبێت بەڵام لە هەمان کاتە بابەتەکە ئەوەندە ئاسان نییە من وایە بینم کە تورکەکان هێشتا لەژێر کاریگەریەکی زۆر خراپدان بەرامبەر بە میلەتی کورد هێشتا ئەوان لەلایەن پرۆسەی ئاشتی لەلایەن هێشتا تانوپۆکانی یا دەتوانین بڵین بیچم و سیما و فۆرمەکە زۆر بەوازحی لای ئەوان دیار نییە بە تایبەتی گۆڕانکاریەکان لە دەستوری تورکیا و مەسلەی زمان مەسلەی قەومیەتی کوردی ئەوان دەبێت دان بەوە دابنێن کە یعنی تورکەکان ببەستم لەوەیە ئەبێدان بەوە دابنێن کە دەبێت مە بۆردە کە کوردیش بڵێ من شانازی ئەمە ینی بڵێ من شانازی بە کوردبوونەوە دەکەم ئەمانە دەبێت بچەسپێنرێن دەبێت لە دەستوری تورکیادا بچەسپێنرێ میلەتی کورد تیرۆریست نییە دەبێت چاکی بکەنەوە ئەم هەموو کەلیمەی تیرۆریستە و بەکارهێنانی تیرۆر بەدەر دەکەن لە تیرۆر بەڵام دەبێت ئەوان اعتراف بکەن کە ئەمە حرەکەیەکە لەسەر حەقا سەرۆکێ سۆڵ دەپێ ئایدین وەزیفەیە سۆسیالیستان بەرێخستنکردنا تەکوشینەیە سەرۆکی گشتیە پارتیا سۆسیالیست سۆڵ دەپێ دەنیز جان ئایدن تێکلداری مژارên Rojavê ji Anefê Akifî û got divê pêşiya xenalê siyasî yên demokratîk û pêşiya şîdê tê bêgirtin divê banga aştî û civaka demokratîk ya rêber Apo bêhêviya desilatariya AKP û MHP verin hêştin divê sosyalîst û demokrat û hemû aştîxwaz bi berpirsiyariyeke cidî rabin rêyaveyekê jî parlamentoyê re derbas dibe devê hemû partiyên siyasî rêxistinên girseyî sendîka û saziyên civakî bikevin nava liv û tevgerê û li ser bingeha qanûnî guhertineke cidî bêkirin Deniz Can Aydin diyar kir ku aştî û demokratîk bûyîn tenê bi civaka rêxistinbûyî û bi zora hêza siyasî ya demokratîk bûyînê dikare pêk were ji bo vê jî divê tekoşîna demokrasiyê were mezin kirin pêkvejiyana aştî û civaka demokratîk tenê ji bo Kurdan nîne ji bo hemû gelên li Tirkiyeyê devê sosyalîst bi awayekî rêxistinkirî derkevin pêş devê taybetî girtiyên siyasî yên nexweş û nexweş demildest werin berdan devê pêkanûna qeyûm bidawî bibe ji bo vê yekê pêwîst e desilatarî gavên şêmber bavêje Deniz Can Aydin herî dawî got devê desilatariya AKP û MHP bi lezgîn gavên şêmber bavêje wezîfeya hêzên demokrasiyê jî ev e ku hîn bêhtir xwe bi rêxistin bikin û ji bo pêvajo bi ser bikeve tekoşîneke cidî bikin Rewşa tenduristiyê ya girtiyê nexweş önder Poyraz her ku diçe girantir dibe. Hat zanin ku Poyrazê di milê xwe yê rastê de felç bûye ji ber dermannekirina wî hatiye îhmalkirin lingê wî yê rastê jî felç bûye. Tedavi makameti yatak önermiş ki ne ortopedik. Köte kesin gerek 5 kullandın. Am tıpazir yatak ildige am cerabistinire ki benim yatak nadine gerekin parabjnu kalci aveste deste nigeviye rastes pa desti vidaya aveste nigeviye raste. Am tıpazir be bardan am male tedavi ki nav ve işkence bu konam dikşini am ji futbolda zor ki turet bini hayam çite olan min nafad bini hayam turuja ret ki hayam sinu görüşevden ve son daviyeji am asyum ne me asyum gerek zor dayiş meradere kıttın yani bilerek ve sanım vardık ve taviyem çün ve nehim hayam çün ne lam am benge az ucamını berkemen am çün am benge ruliştin ne helan havrarule abud qadiyana şavrat bu konuşma ve değişiga çıkan zaten şavrat değil av şu az benge da gaja gerek namabım az için go خلاص بودت درک و بیادی ولی اوجی ده خانم هم ولی کرتاسی هم ما görüş کرد Li Dêrsimê du kes hatin bicavkirin.
Çavkaniyên herêmî ragandin ku polîsên dewleta Tirk vê sibehê li navçeya Dêrsim Pêrtegê avêtin ser malan. Heman çavkaniyan got di encama serdekirtina malan de 2 kes hatine binçavkirin. Sedema binçavkiriyan nehate eşkerekirin. Tora mafê mirovana Kurdistanê têkildarê Rewşa Werîşe Muradî ev agahî parvekirin. Rewşa Werîşe Muradî her diçe xirabtir dibe. Ji ber nexweşiyên mil û mêjî rewşa wê xirab e. Pêwîst e demildest biçe nexweşxaneyê û tedaviya wê bêkirin. Lê rêveberiya zîndana Evîna Tahranê vê yekê asteng dike. Hêjayî bi bêrxistinê di dadgeha Îranê dehê mijdara 2024 de cezayê darvekirinê li Werîşe Muradî birî. Ji wê rojê ve ji bo ev ceza were betalkirin gelek kampanya û çalakî hatin li darxistin. Lê tevî vê yekê jî xeteriya li ser jiyana wê devam dike. Raportörê daîmî Tirkiyeyê Parlamentoya Ewropayê Nacho Sanchez Amor li ser pêvajoya endametiya Tirkiye ya Yekîtiya Ewropaya xifî. Nacho Sanchez Amor ji çapemeniyê re got ji ber sedemên kanûnî rewşa awarteyên piştî darbeya 15 tîrmehê kirine xanûna mayîn de pêvajoya endametiya Tirkiye ya Yekîtiya Ewropayê sekiniye. Raportör dibêje piştî darbeyê rewaye ku kanûnên rewşa awarte bên derxistin. Bes Tirkiye van kanûnan li dijî kesên tu eleqeya wan bi darbeyê ve tuneye bikartînin û mafê wan ên mirovanî bin pê dike. Nacho Sanchez Amor tayînkirina qeyûman a piştî darbeyê jî nîşan da û got van kanûnên tên gotin ku dewlet ji darbeyê diparêzin bi xwe dibin sedema derbeyan. Rêveberiya heyî bi keyfî dest datîne ser şaredariyan û leşûna şaredariyên hilbijartî qeyûman tayîn dike. Hêjayî gotinê ye tayînkirina qeyûman di sala 1998 de jaliyê dadgeha qanûna bingehîn ve hatibû betalkirin. Bes piştî xaş û darbeya plankiriya 15 tîrmehê Serokkomarê AKP'yê Tayyip Erdoğan bi biryarnameya hukmê qanûnê ev xal dîse bi şûnde anîbû. Nacho Sanchez Amor li ser vê yekê got bi vê qanûnê şaredarên hilbijartî bi wezîfedarên ku partiyekê hilbijartin wenda kiriye wan tayîn dike tên guhertin. Gelekî zahmet ev yek bêfêm kirin. Raportör dibêje li gel ku talûke derbas bûye jî desilatariya heyya AKP û MHP hîna jî vê biryarnameyê bikartîne. Nacho Sanchez Amor pergala heyya Tirkiye dişibîne modela Rûsyayê. Dibêje bi kiryarên heyî Tirkiye her diçe ji hedefên endametiya Yekîtiya Ewropayê dûr dikeve. Pêvguhertin pêk nehat. Şamê serbestberdana şervanên YPG red kir. Qonaxa duyemîn a lihevkirina pêvguhertina dîlan ya di navbera desilatariya Şamê û taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê de hate îmzekirin ji ber ku Şamê serbestberdana şervanên YPG red kir hate taloxkirin. Girêdahî lihevkirinê hat plankirin ku doh 285 dîl û 161 girtî bi hev re werin guhertin. Lê Komîteya Berpirsyariya Pêkanîna Lihevkirinê ragand ku rêveberiya Şamê xalên lihevkirinê bin pêkirine. Bi taybetî jî şertê valakirina girtîgehan bi cih neaniye. Hevseroka Meclîsa Giştî Havîn Silêman wiha got em amade bûn lê rêveberiya Şamê berdana şervanên YPG qebûl nekir. Rêveberê hêzên evlekariya hundirîn Qehreman Bekir jî got pêvguhertina yekem bi serketî pêk hatibû. Lê di pêvguhertina koma duyemîn de rêveberiya Şamê pêvajo xetemand. Em amade bûn ku hemû girtiyan serbest berdin em paştegav navêjin. Lê helwesta rêveberiya Şamê pêvajo xetemand. Li Nîjerya di nava 2 salan de bêhtirî 10,000 kes hatin kuştin. Li gorî rapora rêxistina FUYA navneteweyî di 2 salên dawî de li Nîjeryayê değerişên komên cihadî û çeteyên çekdar de zêdeyî 10,000 kes hatin kuştin. Hejmara herî zêde ya mirinan li eyaletên Benue û Plateau'yê ye. Di daxuyaniyê de hate gotin ku polîtikayên ewrekariyê yên Serokdewlet Bola Tinûbû têrkerinînin û hate gotin ku gund hatine talankirin, bi nesaziya wê hatine wêrankirin û bin pêkirinên mafan ên giran li dijî sivîlan pêk tên.
تند تو جی جبر ناکوکین اتنیکی و ناکوکین آخه زیدرتر دربه. گدار نیجا منوچه پیشکش کرن دن باش.